Kardom nili Karbi berta than bang thari chesong teron aprang si berta tepi arjik tha Hanjang nang solong BJP atung tong sikot mai kang ni Hampang koi raplia song atung pen perang ke mai kang ni बीजेपी परिवर्तन का ली खाली बर्तन सी केवान non bertang ton pen arjik tha jangmini phaing koyarni hanjang nang su kardi tang jonardon pathak memorial open space asai hemalong tong sekot pen maikang nipon Jangmini phai ingkoi arni em Jiwan Chandra pathak pen kachari amaya long kichupa pon lake kewangji jangmini phai ingkoi rahini arni bogazan LAC angkang BJP rat amepi ke pado ponji alam do voipit sita botor ke heno ajo ke bangji ni phai inkora troxy kalite inkora ner cap arni si pathik pontu labangso amaya long kachitong dun east karbiang long district dun mepu roland killing em surjorong par LSAB chairman Ramsing Tok B pencheng lok BJP claim bang pu bang phiatum chitong dun si maya long RDP dun bangso amaya long mesen pen mai ke pachun ponji apantiri ka mamai a convener em Jiwan Chandra Pathak, co-convener EM Surjorong Par, Tangka Rimbang EM Longkitimum, Tangka Kiri Karlan Abangpu CM Triram Ronghang, Lapen Bokazan LAC Angkang Arad Amepi ke Pachun Ponji Abangpu MLA Dr. Numol Momin Lapen Roland Killing, Pencheng Lok Bangso Amai ke Pachun Ponji Apan Sub Committee Sitame Seng Pontang Lo. Jangmini phaing koyarni anardo porphai crazy ra chitima porpen dipu PHI bi along hampang kora pliasong atumpen perangkya mai kepedopon Difu PHI bi hemalong anerlo porphai crazy ra chitima pormalong pen hampang asong atumpen perangkya mai padupon hampang ingkoi ra pli asong atuming samjin pen Karbiang Long Autonomous Council atumapan India Constitution 6 Schedule arona teng pen water lease kaselam ponjiapan Keramtang Arni penta kachuning rialam padupon bomlo lapen Karbiang Long ahawar along angtana ke atum water lease along men ka chithap dun long ledet nang ji lapen men ka chithap led do pusta me ingtha nang ji po lampen ongtung alam sta me perangke amai along hampang ingkora pli asong atum pen pachitak pon netum na ingkora pli organization atum non Kipukang tungke nilitum Karbi lapen scheduled tribe atum an apan kapejok ji apan si la political rights ilitum apan constitution penangi pitang la swa rights nilitum kapedover ka protect ji apan si nilitum claim lo la potsi political parties ke du anatum ta alang litum kopi mamatha halawang solam nilitum apan public apan nilitum pancot kalilo public apan pachini nai nilitum pulo je aina weather report election kape doji apan alo non anta silam lela paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pang silam nai do non anta silam lela lapen non a rule ave pin pen ke election ko pulo ma pe dopo lapen a rule ka vichot po akam da kali hala a rule ke chok che a rule and bomba si kitita a rule and bomba si tribal kalidia datu vote ki pidun long le atu amenta voter list long apore lapor six schedule ateng penke non tribal kalidia datu a vote nang pidun long le atu amen an ka than yak nang ji la than thetik ke election pe do long le kusintum pulo athema ilitum a political right atu hala ke che atu nang thidun that pen a joksi ilitum a poisa ilitum asa government service lapen behave par anta bangnang thi atla lapen ilitum Karbi atum lapen tribe atum ke dugoret la ilitum poisa anda latum che right laplo la election law kapechok kichok chiapot lapen voter list ta pechok che bangamen ke du opot halatum si ajakong emunak la rule ke chok chiapot la si labang so puthak la political party atum an
nang than vek nangi police public atom pan rat atom pan pachini vek nangi je ilitum ke claim bo makam law do nangi tribal candidate atum amen ka ye thap long le det atum voter list along amen ka ye thap long le det atum amen than et nang jiwa than et nang nema ilitum political party tum an ningge pet nangi la pusi nilitum pulo la pen ajha atum pulo nilitum phan command ni BJP leader tum si nang nam det si la election ka pe der ye phan si nitum la claim bare pulo la son kali nilitum phan jokta nang nam ne la si nota nilitum poisa ka ve posi case ka che dadan ta sum piklo nilitum jokta nang pidun de rat association ni tum phan jar so jar sa nang pidun chodana ilitum Karbi rat atum tribal atum si ni tum phan nang pidun chodana la pen case bang ke ni tum che dan bom lo PIL dolo la pen PIL mo na ni tum chini ye high court misten a justice ni tum pan PG la pen la justice nang pilote non la political party atum kecil atum ajak kong pensi ilitum tribal atum pan ka suppress ke dong thibia pan si ke claim atum apan ke election le dosita labang so election ke cancel atum la penidum demand lo la returning officer atum an 6 schedule alam kroi vek nangji la pen 6 schedule alam kroi ra nomination paper schedule track a certificate ka ve a nomination paper an ke alang litum deng de det nangji jong si alang litum constitution akam kroi putang te la pen alang litum kroi vek nangji la hello ni tung ki pukang tum la pen nilitum pulo nono mata la BJP atum si council ta cheraibo seta alang litum ke atum a power pen si ajak kong pen si ilitum pan ka suppress dia pan si rirok la pen suppress bo sakoria na nang pipe dat bo master role kamana nang pipe LP school teacher kamana nang pipe adonarap aja ajha tum na kelong dun lapot labang son a BJP sarkar ke nili tu condemn la pen la BJP sarkar ke anti tribal tu pan ka suppress tu tribal tu man ke dong thip tu pusi la BJP tu pan nili tum condemn Mohamaya constituency pen Karbi long Mas council kiligalong songwe mati independent pen kachepeti dunji abang po jirhon hanse pen virvar ahawar radamai pi kapiman pon Bidya Singh Hanse Kachari pon amai long Borsing Hanse hin pensi make phalam the than pachini pon Congress Kachari ahut sita me rada phan ke lang pon ave lapen non ke do bom BJP a song atumta parivartan leke wan kali khali borton si rada phan ke wan pi pusi independent candidate Jirhon Hanse pen ninje pon Bidya Singh rongpi ningkan ko an pen lone EM mante da phida rada phan akerap ave lason thotsi ladak virvar a rada phan kopilo ke wan pi disco dancer atowarsi EM Bidya Singh rongpi hin pen virvar a rada phan nangwan pi thekchat pusi vote kicho hanga mai along EM Bidya Singh rongpi phan arbok pon tu bangso amai along bangtho kep so se BJP lapen Congress party atum independent candidate Jirhon Hanse ke japon along kachepa ok dun abirta longpon lapenan parta non an long pli polling station along may padupon tanglo puta birta longpon tu angi puprok atangka soma tuman ke patali pinebong ame tanga soma tuman ka ke thegong khela ke tong toy lo ke thegong ajara patong ta halo ke thegong la tinelen pen la ta pen ni la kenan ke dai poli penengan ni kanlo mamai constituency MEC election of Kachetan Dundi, independent and Tiron and Stefan Tokin of Python Texas Project. Nangli to a kisumi in a patok on the Donatu. Raka kisumi in a patok on the Raka kisumi in a patok people on the Donatu. Last in Angli Tuntame, Penang and Kano Banke, Koname and Foreman Penangli to Paketunri, Konane Top Parliament and Paketunri, Konane Litin Hemato. Pinango, Kalbingo, the Mas Council Jakonge. Surya Kengpak, Kacela Nangapowar, Kemesen Anzi, Lando Kabingo Autonomous Council of the Kong. Elitunke, Bonane, Horebong, Denatambali, Bonane Elitum, Pele, Kubamen Pele, Long Homo, Kilong Tule, Elitum put a box Kalila Konatu.
Ini tunggu dator ke. Nangi soma tung ke cari wasai mesening. Take ke celah hati long mesening. Pinang bo. Karbi ngong tengah council lo. Kongres sorkan ke cari hot. Ningkan create po. Jangmini phaing koi Arni gang sampor phai ket homra minute li keba por malompen yellow tree cave along Drongo Express a website kang pupon Bangso kang pupon amay along Dr. Lipson rong pipensi make chipahem pupon lo Manpeng alohia Manpen Tekar Managing Director Long Sing Teron Sampri Kimi Editor Kiri Dronghang Cut News Channel Chief Editor Kangbura Singnar Anupol Birta Editor Rajbir Singh, Hills, Email Seri, Editor Sushanta Roy, Writer and Senior Journalist Joy Singh Tongpi Penchenglok, Electronics Lab and Print Media Do Ana Tumta Chitong Dunsi Website Kangpupon Amaya Long RDP Dun Pusi Birta Rib Dun Long. All my colleagues and friends. Indeed, this is a great opportunity for me to be here in this great moment. It is indeed very great because by such a project, by launching the website, we will be able to reach every nook and corner of the world and or even to our society, even to the remotest areas where internet is accessible. And I would also like to bring to the knowledge of all our friends here that Tekar, we have also launched such a website 5 years back. And today, Drongo has also come up. There are various Normalam so por upon Dihina Parman Birta Moington Ponik Senet. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. Ready to go beyond from electronic cooking items to television and Spectre range of electronic kitchen and home stereo. All this in one place, J. Lakshmi Enterprise, the Panasonic premium partner in Difu.
Dihin na mo upi putot birta long wang tulo. Nohorjan Block 1 along, Jang Mini Paying Koy Arni Anerlo Porpay Kresia por Malompen, All Indian Karbi Student Union, Hampang Asong Tumpen, Adoy Hoy Kelang, Kapangching Damahut, Nagatum Aron Ray Pen Longley, Nang Chirai Jiapan, Pura, JCB Pen Longley Kapasur Bomahut, Aksu, Amay Pu Inus Timung Pen Arisang Hot Tumpen, JCB, Longley Kapasur Bomahut, Kenebdun, Lapen Longley Kapasur Aputak, Karju Pedupon Pusi, Birta Ribdon. Aiksu atumpen JCB ke pasura phan nepdun si longlia hempu komat lo pukar ju pater tok pon ke padopen tu si longkamar pusi pachinilo. Beat Officer Lahorizon Account Beat Central Range Manja Lapen Lahorizon Police Outpost apan Lamhoi Pidam si Tongsikot pen Lahorizon Police Outpost Lapen Forest Atumapor Ateng pen Paledun si JCB Lapen Longle Kiti Tap Abang Pu apan Police Lapen Forest Atum Aron Ateng pen Kangsai Padopon si non ke bang jia porahut bangsu Longle along nang kachijok jia pan matha pon pelo pusi tusi longkamar ahin pen Police Forest Atum angno lamte chichak teka. Bangso along Jilai Police Station AOC ZR Khan ta bangso alam ki along nang chitong dun si Arona Teng pen nang inside dun lo. Apitu Lahorizon Outpost in Church Tirtha Chetri apan Arona Teng pen non ke bang jia por along mesen pen kiton ke lang pon pameji apan khodai teka. Jangmini Paying Koy Arni, Duaramla Constituency, Bura Jongtung, Polling Station ang Kang Awikiroy to Kenel Kasalampon. Duar Amla Constituency, Bura Jongtu, Police Station Arlo, Chihang Langso Canal along Awikiroy Kenel Kasalampon. Bangswa Kenel Pen, Rong Tukong Arat Pen, Chenglok Rong Paro Po Arong Aradatum Apanta Ale Long Popusi, Lauren Teronahin Pen Rat Angno Ning Jitekang. Pinia Berta Bang Kilapon si Kang Toniglo, Lai Bomta Kat News Channel Domi Tagmi, Gorang 2.